bħala studenta li dalwaqt niggradwa, naħseb li hija proposta tajba ħafna u hija wkoll inċentiv li tħeġġeġ lill-istudenti biex ikomplu jiggradwaw. Iktar u iktar tinkoraġġini biex inkompli fuq l-istudji tiegħi u meta noħroġ fid-dinja tax-xogħol ngħid qisu ħanigwadanja ta' dawk iż-żmien li ma stajtx naħdem meta kont l-università jew stajt naħdem ftit bżgħira. So naħseb li ovvjament naqbel magħha. Jiena naqbel personalment għax jiena qed nagħmel masters li m'għandux warrant, allura ma nistax nieħu stipendju tiegħu. U fl-istess ħin mbagħad qed noħroġ kollox minn buti biex nagħmel ċertu affarijiet. Ġifieri naħseb li tagħmel sens. Jiena naħseb tagħmel ħafna sens kieku aħna we're exempted at least for 1 year ħalli hekk fl-istess ħin nkunu nistgħu inġibu lura dak il-flus kollu li nfaqna fuq kodba resources, fuq safara xi aħna nitilgħu Brussell ukoll għall-ġimgħa fuq darba fis-sena. Fimni dejjem huwa inċentiv tajjeb għall-istudent, ġie l-istudent ikompli javvanza fl-istudji tiegħu. Hekk ġifieri tajbu dejjem student priorità għall-gvern. Se jibbenefikaw żgur u naħseb l-iktar ħaġa importanti għalina l-pajjiż ukoll li iktar studenti se jitħajru jkomplu li jistudjaw fil-masters, se jitħajru wkoll jidħlu għal edukazzjoni terzjarja. Se jkun hawn aktar studenti u b'masters u PhD, żgur. Ifhem dejjem ħajkun hemm xi ħadd li jgħidlek why fix a system that isn't broken, imma fl-istess ħin if you want to work for the future of the country, aka the people who are doing PhDs and masters, then you need to actually help them out because at the end of the day, these are the people who should be working into your economy, and if they're not going to find a proper reason to stay in Malta, something like this would be a good reason to stay. They might end up leaving and your economy will suffer. So something like this should change, even if it's not a full year, even if it's just, for example, less taxes than others, it would still make a huge difference, especially if you're not making too much money in the beginning. Iwa, jiena waħda li xi kultant insiba diffiċli biex nistudja u xi kultant naqtana qalbi, naħseb li iwa ħeġġitni iktar biex inkompli nistudja u tatni spinta. Anka jekk inti tkun għamilt masters barra minn Malta u tkun ħadd student loan pereżempju, di ħatejn ħafna għax inti meta tiġi lura Malta terġa' tibda tħallas l-student loan, allura bekk ikollok iktar inċentiv.